Mĩhang'o ya kumatha kura cia mwaka wa 2020 no ithiĩte na mbere na kunyita thing'a gũkũ munini wa President William Ruto na mutongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga magĩcemania na ikundi itiganite gũkũ Nairobi. Raila Odinga alipigania hii Kenya. Mũciĩ-inĩ gwake Karen, Ruto egũcemanĩtie na ahũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ kuma mwena wa Embakasi, kũrĩa orotete amwe a aruti wĩra a thirikari nĩ kũmũthigitha kĩũteti. Viongozi wengi wamegang up wakisema lazima tupigane na Ruto kwa sababu amepeleka maneno kwa mahasla. Ile ganging up mnaona ni kwa sababu watu wamepata wasiwasi kwamba wale wadogo wameanza kujua ya kwamba hata na wao maslahi yao ni ya muhimu. Ruto oigire ndaragũagũa na mũbango ũrĩa enaguo nĩ wa gũteithĩrĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ kwambatĩra na kũrĩa aikari na ahũri biacara a Nairobi kũnyitanĩra nake. Mimi nataka niwaambie Kanairo, siasa sio mapenzi, siasa ni maslahi. Unapiga kura mahali maslahi yako, mahali mtoto wako atapata kazi, mahali kuna mpango ya biashara yako kukuzwa. Ciĩgiĩ githurano kĩa mwaka ukite, Ruto na atongoria matiganĩte moigĩte itanya rĩao nĩ kũnina kaimana uteti wa ukabira. Safari tunayoendelea na mahali tunapoelekea, maadui ni wengi sana mbeleni. Lakini maadui watasiba makaburi, watatubukia wenyewe. Hapa uchaguzi iko hapa mbele, ndio tutazika siasa ya ukabila kabisa katika taifa letu la Kenya. Omba Mungu wako kwa sababu yeye ndiye mlinzi wako. Na wa pili ni hawa watu wako. Hawa watakulinda, naibu wa rais hawa. Na gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa kĩama kĩa ODM, mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga nake ekwamũkagĩra ateti arĩa matiganĩirie ciama ciao kuma kaunti cia Tharaka Nithi, Embu, Narok na Marsabit. Shauri hiyo uhuru ambaye yuko Kenya saa hii. Raila oigĩte kĩama kĩa ODM nokĩo tu kĩrũgamagĩrĩra kĩhoto na ũgai mũigananu wa ũtonga wa bũrũri. Nataka hii equalization fund izidishwe kwa miaka 20 ingine, ili eneo zingine ambazo zilipata athari zaidi zilikuwa nabaguliwa ziinuliwe zije juu. Sasa Mandera wapate haki yao na watu wa Kiambu vile wapate haki yao. Nĩongereire kuga ũnyitanĩri wa ODM na Jubilee ũrongoreirie kũrehe bũrũri hamwe na kũria akenya mateyanĩrie ũkabira. Tunataka Wakenya ambao wanaishi kama watu wanaheshimiana, wanaishi kama watu ambao wanapendana. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga kama ODM. Na tukiungana na marafiki wetu. Sasa tuko na marafiki wetu kama wa Jubilee, tuko nao hapo. Tugine vyama vingine ambavyo vitakuja hapa na pale. Tutashirikiana nao pamoja ili tuweze kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Ruto nĩ atanyĩtwo gũcemania na atongoria matiganĩte kuma Mount Kenya mũthenya wa rũciũ. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.